Messieurs, mesdames, après prestation ya kuangalia bachokozi from Congo, tumeweza kuangalia prestation ya hapa Chakatu Bukere. Hapa karibu yangu niko naye Beat DRC. Beat DRC, wakati ulipotaka invitation ya kukia prester hapa Chaka ulijisikiaka? Nijisikiaka fier sana parce que kazi ziko naendelea. Kazi ziko naendelea parce que ewa siendelea alanyi nitamena ngalake niko na hiti mpaka mapays étranger. Vraiment dosa kushukuru Mungu na kushukuru benye baliniita. Eske ulikuwa natumainia ya kwamba utaweza kutanana na publiki ya hivi yenye inapendaka kazi zako? Sikuwa hata na jiatande kwa kitu na jiatande vraiment. Kila mwenye alifika ku show yangu kabisa mwe remercier sana Mungu atamulipa mimi sina ya kumulipa. Chaka ni mwingine yenye kwa wakongomani ba mingi. Na gisi uliangalia Chaka, kitu gani kenye ilikuinspire muwe wakati unaona wakongomani wenzako wanaishi hapa? Kitu inspire sana ni kuona wenzangu wakongomani parce que gisi wenzangu wakongomani hivi kwa hapa. Maki na sie kazi zetu zitaendelea parce que ataka baba mupea batuite. Wao wana Twitter na watakuwa na enda mu mapays zingine juu yabo. Kwa maana napenda wakongomani wenzangu sana. Na waendelee kutusoutenir tu vile. Question ya curiosité, tu nini James Kashake uliwaza kuwa anafanya content zaidi? Jiani ni mie Beat DRC. Beat DRC samani. Uliwaza kuwa anafanya ma content yako unafanya hivi wale content zaidi? Niliwaza kai parce que nilipenda sana kuona conseiller batu ba jeune ba mwezi. Ndio napenda kwa conseiller watu mu style ya hivi, sala kimaebobo. Kuonesha watu kama na maebobo anapaswa kuconseiller hata kwa navala hata kwa anapaswa kuconseiller tu. Kupitia ma content zake. Content na security nyeko mwinchi ya Kongo. Kweli hauwezi ona kama hii style yako, hii content yako inaweza kuletea shida kesho wala kesho yake. Juu ya hili sasa kuletea probleme. Si je kama kuletea probleme parce que mimi najua na mwanapata pena akiletea probleme analetea watu kunimenacer. Maji pale atakuwa tu quand même si je kama ni aye. Juu mudunia mko sasa la contre succès. Na Yesu aliwapa kudunia alikuwa na ubiri maneno ya Mungu. Mais ilifika tu banamuua. Ni mtoto mu banamuua tu. Hapo sasa vile kupinga tu mtu. Ngoma yako tu TV tunapenda tu hiyo mkadra polemique. TikToker gani wa ngufu mwenye ono gopa mu vile agoma wala mudunia? TikToker wa ngufu pour le mamu. Noko pour le mamu goma. Ama mudunia. Ni watu mbili. Donc mimi na James ndio tuko tegeza kazi mbele sita kuchika mtu. Mimi nasema kweli. Ndio niko napambana mimi habayafika bado niko mu safari. Na mambo jijua mvuu. Ndio. Na je vraiment shie tunaangalia hapa tuko nje ya Uganda, tuko Kampala. Vraiment bakongomani wenye wiko hapa wanawashukuru sana kuona mulitika kia prester hapa parce que un bon nombre ya TikTokers waliyapatiwa invitation lakini walikatala mewe ukafika. Lakini question curiosité, Beat DRC iko na copine? Beat DRC ana copine. Ana copine. Kiingereza wanasema single and searching. Mako ko single uko natafuta wala? Mimi single siko natafuta parce que nikishachanga kazi na wanamke bima vitanipotea. Mimi natangulisha kwanza kazi yangu ya art mbele, wanamke watakia nyo watajileta kati. Ndio. Beat DRC neno gani utaambia mafanisi wako wa Chakatu Bukere na Kampala fasi yote? Yanashawaambia waendelee kutusupport, kutusoutenir. Basi kwa ma video bila wacha commentaire kwa acha j'aime na kuanzia Chaka mpaka Kampala yote wote bakule kushi. Beat DRC tunakushukuru. Pembeni tunaangalia kwa mwingine mchungaji jambo pia. Jambo. Kwa majina? James Kajak. James Kajak. Na ni kweli ile James Kajak inakuwa jina lako ya kitoko? Oui, donc. Ni ile Kajak ni abbreviation ya jina zangu zote. Ndio. Kakule Kyusu James. Mwana wa Baira. Mwana wa Baira. So James Kajak, wakati ulipataka invitation ya kukia prester hapa Chaka ulijisikia kai? Bon, nilisikia raha sana parce que unajua jo vilare nombaka lorsque uko tu mu nchi yako autoke unajisentira donc unajisikia comme si hauende, mais lorsque tu vois banakuita unatoka nje ya nchi yako na comprendre que kumbe na benye haiko nchi yangu tu ndio nanifataka, même les gens ailleurs bananitaka. Wakati ulikuwa kuna prester uko ku stage unaangalia public yako na kujibia, ulikuwa unajisikia non bon sa public yako na répondre kuma evre zako ulikuwa unajisentir aina uko ku stage? Bon, nilikuwa na furahi sana na nilikomprendre que kumbe bananifata tu sana parce que mimi nenda kuta terme zangu zote tout ce que je fais biot bako na viniambia na si hata visema. Mimi naingia deja ku stage unasikia watu wanaanza ya mabi yangu bibi nacheza et là je comprends que bananifata sana. Kuna mwana kufuata kama akufuate sana
anakuwa na yo tu peut-être jina ama terme moya mais bako naniambia biote je me sens que vraiment c'est bon. Sasa tuko tunapenda tuyue kitu gani kilikuinspiraka uko nafanya contenu zaidi? Bon, j'ai quelqu'un mwenye aliniinspiraka que son âme se repose en paix, c'est mon grand frère mwenye mimi nafuata mimi mgongo. Kweli. Nilikuwa fanya ma contenu zingine mais wakati alikuwa chizi kwa kichwa yake ilikuwa iko bien mais donc il y a des choses vile alikuwa anafanyaka tu kwa nasikia niko nasema toka nini ni vyake, donc ilikuwa ni vyake vraiment personnel. Vraiment tunaangaliaka James Kajak na Biblia. Hii Biblia inamaanisha nini mu contenu zako? Hii Biblia je montre aux gens, tu vois, bon souvent aussi mimi naangaliaka kisi ba pasteur bale ba zamani wa ku village kisi walikuwa bawazo yako na mabiblia nyaina nani wanabakuta na mama chemise moya hivi matisi vraiment. Alors j'étais inspiré nikamate jara bu pasteur kisha nikamate yule pasteur mwenye ndio tumika kazi ya Mungu na maisha na kata. Ndio. La fois passée tuliona balikuinvite ku Sonar Kivu Star. Tukaangalia huko ndani ulikuwa na ubiri. Na kuko watu walikuwa wanaona ile mahubiri yako vraiment wanakuwa inakuwa sasa inaweza bajenga. Kitu gani kilikuingia tena ndani juu anze uchanger un peu contenu toke kidogo? Bon, mimi sikuwa yake na contenu moya. Na sazo nada iliniita iliambia James, tunaona leo unacheza kwa pasteur, kesho unacheza serious, kesho unacheza unachokozana munja, kesho unakuta kwa cheza hivi. Et puis na mie nikafanya je bon bakaniambia nibaoneshe ile mimi nachezaka vya kuhubiri si relema inakuwa ni mimi ndio niko na pressure bila leo ndio nikapenda nioneshe nifanye ile kitu. Vraiment kwa question ya curiosité, est-ce que James Kajak iko na copine? Oui, James iko na copine. Oui. Lakini par curiosité sikia tunaona na jina yake hapa mbele ya kamera. Bon, niko na copine. Bon, na jina iko nayo. Na iko na mtoto. Niko mtoto wangu déjà. Vraiment. Félicitations. C'est Jaden. Jaden. On ne suit pas ensemble mais uko responsable quand même. Baba Jaden, non. Baba Jaden, question ya mwisho. Hii yako contenu yako ya uchokozi, vous êtes les bachokozi. Pour contenu na sécurité nyeko mu ville ya Goma pour le moment, haiwezi ba affecter vraiment. Bon, Mungu atupatia kibali. Meme ku bakubwa yetu, ku biongozi yetu, ku batu yote. Bon, Mungu atupatia kibali. Naona kwa kibali presque mwinchi yote. Bakubwa yetu ya Kinshasa, bakubwa yetu ya pale bebako actuellement Goma. Donc partout Mungu atupatia kibali. Ezoside tuko nafanya shia, tuko nafanya politique, hatuna contenu ase ya kugusia mtu, kuchamba mtu. Contenu yetu bon Mungu tunjo alitujalia ni contenu yenye iko mbalimbali, kesho hapa mebitu ya kuchambana wa politique. Ukoona mimi nachamba mtu mu contenu yangu manaki comprendre que ni contenu tu, mais si chambe mtu serious jua iko jare yangu. Question ya mwisho, unaambia nini NVG yenye iliweza kukaribisha na kuleta chaka? Vraiment merci beaucoup kwa hii kazi bamefanya. Bamenipokea bien. Avant nifike hapa Chaka nilianzia Kampala, nilienjoy na mpaka hivi tena kesho ndatoka hapa Chaka nenda kule Kampala. Na hapa Chaka nilifika walinipokea bien, nimeenjoy hapa, nimezunguruka Mchaka, nimekutanana na benzangu ba Kongole, nimekutanana na Baganda. Donc je me sens comme si niko tu kunyumba. Vraiment. Hii ni ngoma ya Kwetu TV ilikuwa nakufanyisha interview, tunakulomba ujiabone. James Kajak, merci sana, tunakushukuru na Mungu akubariki. Wajisema. Nilikuwa jisema. Maki watu walikuwa hapa jisema hapo. Basi mimi sikuongea na wewe. Wewe ulikuwa unaniuliza unajisema hapo, mimi na respond. Hivi ndio tunafanya wewe kweli? Mimi nimeongea na wewe. Ushangana na garso. Toka pale usiongee. Maelezo unataka niuliza ndio unataka nipangie. Hawezi nipangia. Ushangana na huyu. Hivi ndio yote. Uliza nitoke. Hivi ndio yote. Wagusa telefone. Uliza tu wajibu. Kisha sasa sisi tuko tunapanga kupiga kofi. Kama tunyonya kama ushapanga hapa.